sheri uraberewe ibi nawe niba ukeneye kubikora fanya kazi wewe kandi kabisa baby ntabwo ndi gutinda mama yarambwiye nyaruke ako gikuru nanje kukubwira yuko fisinda sa fiziki inda oya ibyo sibyo twavuganye sheri twavuganye ibyo sibyo twavuganye je urabona no gutungisha iki jewe tubana mu rugo je na sister na mukuru wanje urabona je no gutera inda nabigenza gute je nani imyaka dukundanye kandi oya navyimyaka ibyo sibyo twavuganye je sinshaka je ntabwo shaka kwitwa papa chance ibyo sibyo twavuganye haguruka ugende soka sinshaka ikunyirukana genda wakoze iki mwana wanje mama numbabarire ni kuri kurishinja mama yaranteye inda ngo ko se mwana wanje reba ubuzima tubayemo muri iyi nkambi ngereke kwiyonda baguteye mbeho harayemera yanyihakanye mama nirirwa kuri wambonye n'agasuka ku rutugu hari igihe ndose n'igihe ntarose ndapagasiriza inda yanje niyawe nshira ko niyufise ndasenga ntubizi ko nsenga hari uwundi ushaka gutwaza Imana ibitabo ndabiparitse ahasigaye ndambone kandi niko bigiye kugenda niba ari cyaha ndagikora nawe ndayimusubiza ko ayikorere yumva umusonga wayo ntabifishe haguruka ningo ariko Edi hari umukobwa mwakundanye Edi ibi bintu dukorera ni biki raba ibibazo duteje ubuzima tubayemo urabuzi turi abana turi imfubyi nta papa nta mama abo munsi n'umutakubuze gukwegana n'ubwo bukobwa ukunda ufata umengana ugira icyo ufata n'icyo ureka Edi ufite inda uko tubayeho byonyine biraturuhije none nawe uzenye muri ibyo bibazo ariko se urabona uko ziki koko nk'ubu wazovuga Edi tuza ndeka gukora ko serisi nyine ariko arakina ibi byose ni wowe wabyiteye Edi ni wowe wabyiteye genda kuri wa mukobwa usabira imbabazi umukobwa uyuhe Sase Bro, que nibi? Nibi ubona ngiye kubyara. Ngiye kubyara umwana ngiye kubyara.
Bro, reka kuminisha. Umwana ni wabyara zocaye. Abahungu basigaye batwara kuvanaka. Nubwa mbere mbonye nzokwandika mu bitabo bra. Bikira Mariya w'ikirungu. Koma. Muraryoherwa muriko muratera abakobwa inda. Mukibaza ko ububabare bagira mwebwe butobashikako. Narabaye ukimara kuntera umwana inda warangiza ukamwihakana. Ariko ndakubwiye ngo wambwiye rekubone umwana wanje kumutera inda ukansebereza umwana banza wumve umusosi urimwo isi yose ikubone ikote hanyuma je muzondondera mama ni nyoko yibunabune ko wumve mukanya n'igisura cumi. It was at this moment he knew. Muryoherwa mutera inda abakobwa bacu mubandagaza kwibarabara banza wumve kandi muzondondera ni nyoko Amashansi mbabarira. Shansi bukwiye twaciye. je kutazi Amashansi ndakwinginze. Tanga imbabazi mama Shansi. nawe ndakwiyamye naho nibagiwe kumamora Sima. yantereye umwana inda y'umubyeyi mama tugende tugende mudakura muzondondera kabiri gatatu mubanze mwumva ingaruka yo gutera inda abakobwa nawe niwasama bazoyigukurikirana Babarira mama Shansi. Gisakiraje. Ihangane utuje baragiye guhamagara pasiteri. Ihangane pasiteri araje. Turamusadunya ukiye mu rugo harakana ikibazo cyahabaye. Oh, haleluya. Wifisikie kibazo? Aratwite. Okay. Oh Jesus. Utagira ikibazo ndagufasha. Twe twakijije benshi cyane. Dukiza benshi mu myuka itandukanye. Izina ni mama Diamond. Mu izina rya Yesu Kristo. Ndayavura. Ariko imbere ko ndayavura yinda ifisemo abantu 8. Yesu! Abantu 8. Kandi mukaba mudakurikije ibisabwa mume n'amazi akwiye. You know what I need to tell you? Ntakabido k'amavuta munsukeho. Ntabwiri buvemo. Kandi agafu y'umuhungu mwese murafa. Sengera ayo mavuta murayama. Oh, haleluya. Baba tunakuomba tunakuonesha mgonjwa wetu. Tunakuonesha mpone katika jina lako. Baba hatuwezi tukajifikisha bila tuko na wewe. Baba ponya hii mimba katika jina la Yesu Kristo. Baba tunakuonesha mbele yetu. Baba tunakuonesha kijana wetu. Mponye haya ni madaimoni, haya ni mashetani, haya ni majini. Hakuna kijana aliyewahi kuwa na mimba.
ndananiwe ndananiwe iyi ndirampitana ndagiye je ndahijeje bite umva je nariko ndaregana nk'iyo yarandongora kuza hano hantu kugira ngo ndabafashe nari numva muri je nari ngiye ikanyarira gusenga nari nje kubafasha ariko mbere yuko ndabafasha ndagira ngo mwature ni mwature cyane cyane wowe ufite ikibazo aba ari wowe watura cyane wihane umukozi w'Imana ngiye kubyara urabibona ariko nateye inda abakobwa benshi tuzikurahe ubu inda ubona hino twayibira ya 11 izindi nazikuyemwo yo none yangarukiye nabonye kandi nabo bose wagiye utera amada warababwira ngo bazikorore reka ntacu reka dusenge data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye mwami mwiza ko wangejeje hano hantu wabibonye data kugira ngo nze gukora igikorwa cawe wantumyeho data none Yesu Kristo ndakweretse no mwana wawe papa kugira ngo ubashe kumukiza umukure muri bino byago mu izina rya Yesu Kristo raisitiri amina none no mwana wa Mungu ugiye kumugirira neza amen hallelujah raisitiri amina hallelujah kora ripo ri amina kora izina rya Yesu Kristo ndaho gushemera imbaraga zawe amen oh mana have icubahiro pastor akoze nukuri ndashimiye Imana cyane kubw'igikorwa ikoze amen so nagira ndababwire rero ewe nyumviriza nagira ndakubwire ko hariho eglise yacu yitwa Gisha murahawe ikaze kandi muze muranadukurikirana kuri YouTube ducishaho ubutumwa bwiza dufite umupasiteri ukomeye murahawe ikaze muri eglise Gisha ngiye handi hantu Imana yantumye murakoze cyane pastor urakoze cyane Imana sawa murakoze